Pregano ludi, trufa. Kam stare? Meni se vdose. Trufa? Što bo? Ne boše. Hvala Bože. Kafe. Ale, prileš. Vidiš ko turbo. Vidiš ko turbo. Toliko denar. Ej, se spomniš onga, ki smo ga zadnjič maltretirala, ko smo ukrala? Ja, vem, ja. Dej, ga gledaš še malo, pa bo prišla ena huda slika, pa se bo malo strašila. Pa lej, saj mi šlo. Dej slike, dej. Čak, lepo, boživje, lepo. Lepe štike, lepe. Kaj pa tu? Gdje, kaj si me poslali? A tebi tudi te dva težita? Ma ja, kar naprej, non-stop me težita. Pa ne vem, kaj bi naredil. Koga vidiš? Kolega. Šibajo, probleme. Probleme. Kam videl lesica? Tam ne živim. Pred kom? Beden life, beden vse. Kaj je fantka, zdaj pa ni več onga, ki vaje zadnjič brano, a? Zdaj boste dobili batina še zadnjič. Opa! Kaj si videl, greš ta? Zakaj se pravite na mlajše? Ja, ne vem, pač fajn je, ker sem mlajš. Kaj ima to od tega? Ja, nič kaj dosti, sam pač Spravite se na naju, rajš ne. pa se pravi pravično. Ti si malo starejši, ne moram ti. Pa se pa pravično lepo. Ej, dej. To nama je žal. Ne bom več, dej, sorry. Sva kolega, sva. Dobro je. Dej. Sorry, Kolega. Da se to ne ponovi. Cool, zmenjeno. Dej, gre, dej. Nasilje ni rešitev. Ne spreglejte nasilja. Pomagajte se med sabo. Ne spravite se na mlajše. Pogovarjajmo se med sabo. Pa imejmo se radi. Stop bullying!